Kiembote koana ne Congo ya imvula khotelo imbote phaikulo imbote koana ne Congo kuna nzaya mvimbi ewuno nzoleke lubambule embundu vo yayi imvula yapha yayi imvula tukotele tulombele kufumu nzambi njono banga zulu yentoto katulunda katuvanike ngolo katutanina kansi diambu ikulukamba ya imvula kamvula imboteko kasi siye sasula isasula na tsasula vana yisundila fokwele mumasala koso muntu yembakisilwani yengindu zani kasi yilubilebo isasula ya ikanali khumbo ya ikanali ana ne Congo aphangizama namonavo mambo ibobanga zolanga mambo ibobanga ukisonikisa muna ya ikanali kansi yikailukamba kanali yeto ana ne Congo ANA espaço ne espaço Congo com capa namonavo ANNA ene zizole eyoyo ka kanali etoko ekuma kula dimosi deana dimosi atwiki dikuluwanda eni nanga kuna nzonzambi kamalandwa ewana ukulu esimbanza Kongo eni nanga kitwa bambula kandako kansi ediambu itwa boba nzolelevo dia diambu lubakisa tangu ikele sasuka ekakamo yakala ikakamo nketo akukhamba diambu dimosi edo diambu muntu amadini nanga ikumbundu kisolo di bobako kansi diambu dimosi nzole boba etukulu katuna ntima musiko ntima miswaswana tuninanga atwen kaka esikanda kasentima mukati myembi ana musieni nanga muyaenza ya usalokia ukumbo kila mukona vuninivo azole longo kakikulu eto tuzoleza mambo tumwenevo mambo bopanga mambo mamfunu meni nanga tuzolele tulongoka yika ilutela ekuma ya mvula yapha ezazi nzevo kanzevo zekimbutako lutwa mmona vo nzevu zephembe lobanza vo nzevu zekimbuta kanzevu zekimbutako nzevu zemambu ezazi twa mmona kasi mu mambu kilendi kulutela muko kasi ya imvula emankaka selo mona mumeso meno tangu akele boba tukele banza vo tsaka na ukatsaka ko ewana mukona vanye nangi kanali asili ANNA ana ko ene zizole akomikene ne Congo mukona bakiri zo video zama mukona sieni nanga ekuma mukona koti eni nanga avava ezi video ko itoko nasia vo povele diambu ditadi nzonzambi pasivo akange dio video atwa zola vo watu wa moki nanga emono kota diaka muna kanali yawo pasivo vo moki na tuni nanga wenda koti endawe mambo itwa mokena edio isalwa banga mkona babe nangi link edi na vo tanzeka fute mona vo mubuna inanga zolevo amogina imono tangu zizole agatika fute mona vo ankaka mkona koti eni nanga mutu twa vanda kuna ordinatere kuna computadoro mkona boki eni nanga nkaka atwa zola vo baka linki za amaye atwa kundandanga kotisa disongelevo vo vidi bake zo linki ze yatu aenda kwenda koti muna telefoni ze yatu
edio kadi mbote ko diam kizolo dioko ndombele ko eno wana aukulu natalavo aukulu esimbanza Kongo province do Zaire mono kisweka nga diambu ko diamu ntindu dini nanga ntindu bobila nga dio. Mas não esqueça, a FNLA não conseguiu Angola por esse caso. A FNLA não conseguiu Angola por este caso. Estou a dizer nesses miúdos que entram, que chama para pretender, cada um de vocês tem o seu pai e a sua mãe. Se vocês quiserem saber da história de Angola, então chama vossas mães, vossos pais para vos ensinar. Porque quem me ensinaram são bazombos, que são minhas famílias, que me ensinaram. Com o coração aberto, com amor. E ensinaram-me a amar bacongos, todos. Makwaya vyokele. Makwaya vyokele. Ndio na unange maktu widi. Apangizama diambo ipobile unu. Os que querem aprender a história de Angola, então fica a seguir meus vídeos, se quiser. Se não quiser, cada um de vocês procura o seu pai e a sua mãe para aprender. Vão vos ensinar a história de Bakongo. Se dizer que não, aquele é bazombo, um dia ele apanhar mata, então vocês matam, como sou bazombo. Mas os meus avós me ensinaram com tanto amor, será que não? Somos todos irmãos e irmãs. Essa aqui é a diferença. E a FNLA não conseguiu. Enzombo, kamutu sakanenako. Makwaya, vyokele. Makwaya, vyokele. Yegaye vutuka. Apangizama. Lumuken kaka yebangi video, yebobela. Diambu di yala ku. Yebobabo. Kuna yala ku. Diebweta ikoko. Kanse yala ku. Kabwisanga taiko. Etai na dibwa. Disongelevo. Diambu dini nange kunzila. Fete monavo ambuta. Ele bobo. Ele banika ekimenga. Ele leke koko. Lumbu giole. Akinini. Abobele. Alombele kwa mbuta. Abeni kimenga. Afidi zenge yo lutai. Afidi katule momo ematiti. Kabuisidi. Ekum kuna yala ku etai kaibwako. Etai nadibwa. Disongelevo diambu. Lotomalanda. Mukana sasu dingini nanga. Iluti di mvula mosi endambu vo ya imvula izoli iluti di kala. Ikulu kamba vo. Diambu dendeni to kwiza. Kansi tangu ambuta. Ele kuna yala ku. Ele bani ke kimenga. Lotomalanda. Ndio yo fumu nanga fumu yinzo nzambi kimbangu. Ene lutua boki la vo fumu nzambi kuna Jerusalem vo kimbangu kiangani. Kuna mbanza Kongo kyo lumbuka kele koko. Kele koko. Mfutu kididiaka. Fumu eno kuna nzonzambi kimbangu. Kuna Kongo Demokratiku. Tango ambuta. Avuendi kuna yala ku. Tango di buidi kio idio jutai. Kuna nti yala ku. Ambuta ele bani ke kimenga. Abanga maukulu. Kasi fumweno nzonzambi. Kuna nzonzambi kimbangu. Kiangani vo kiangana kimbangu. Kayenda ko. Kakalaye bambuta. Kuma yandi. Kene kifumuko. Kikwendi lekoko. Kasi ambuta. Akwenda. Abani ke kimenga.
imvula tuyatikidi tangu tuluaka kuna yoyo ngonda ye Julio tate tovokake tokimbangu sekavanga funda de mvula 100 anos muna kikongo phela kene sekavanga 100 anos muna 100 anos kavanga diambu de nene di banga ma yekulukamba po eto ana ne Kongo eto tuvuidinza kifumu nzambi kuna moko meto papa Simo Kimbangu kasala sise nzo nzambiko papa Simo Kimbangu kasala kamba tukovoto na sambi di fumu Yesu kasika yani kapopopo to sambela nzambi phungu tulendu to zolaziana emindele ambeni zetu kasala banga nzo nzambiko kasala lomba poko watu ambani kinzimbu ngiatikidi unu muna yoyo video ikwiza sielu kamba kintindu ngakalwakila kuna mbanza ngungu nani nga umpani kentoto nga mbani kifulu ekyo kifulu akele sambi dila ti uzifuta muna mama nzuzi endiona mutu nga umbani ka entoto musi mbanza Kongo vo musi gwiji kasi kuna zombo nga katuka yani nga kala fumu vana kyo fulu yani nga vwa eyoyo ntoto kansi siye sasula muna yoyo video ikwiza yandi kiangani Kimbangu kuna mbanza zulu kuna mbanza kuna kulumbimbi kalendiko kwenda ko yani kene kifumuko lumbu kibwelu tai yani kakele koko ambuta akala koko aboba abani kakimenga yandi watu to kuntuma kuna mio mpelo mi katolika to kuntuma mio nkisi avabunda kuna Rose Croix kuna kulumbimbi kamilendi luaka ko wowe na ngavo esikimbangista kuna kulumbimbi kaluendi ko na luende koko lufwa kaluvutuka ko koko kamambu meno ko endiona mwene vune nkisimiani miempelo mi Rose Croix kuna kulumbimbi kaluaki ko mio nkisimina ngavo kuna nzonzambi Kimbangu lukalamia ukugitsasa lumbu nkaka emona bo kechu premier mugana bo bigeni na mama kipa mvita mama nzinga nkuu yebo enyoyo bokechu watu kanati senkano ya ukato bobo mama kipa mvita keza yani mama kipa mvita unzee yani nge mutu ngala uni na mama kipa mvita musiko wa yani to bokela kuna gele zingila nge uze konge enge atu nati senkano nge unango kufi kasi mama kipa mvita mulanda geni nanga mono na poba kilaki diko kasi yelega ezikukhamba mono itoine Kongo na paika na pobe diambu kinuini malavuko kilaki diko kasi ekanda dene Kongo akuiza ezikukhamba mono kembe kanda makwaya vyokele bakwaya unu lumbi diambu bobela diambu ditari dikanda kuna zombo nani kuna kaka po musidingala podingala po waye to kuna zombo katukala yendinga ko elukezo kala koko sala kutusishire kiputu
ewa utuka kuna mbanza Kongo kuna ngwizi kuna kabinda nani kuna ngaite na luaka kuna luanda watu utuka luanda bo inangi bisibengla bo ngaite iye ngaite ewa dingala ndinga nani ndinge yetu vo ndinga di kanere nkaka dio idiamu kala diawo lo busifio timbundu baba tete nkunga baki peve lo vingle fiote apangizama vomu pobilangi nangi mama kanda mono peve ikalanga ya izolabo vomu gwangi nangi makini mabati te mona vo peve easy ya ikonono rive kono otomalanda konono elualando ngaki peve easy di irmão Jampi mutamutu kumbona diaga ko yemone kese wa utone kene tata Jampi yemone kese obanka kembote ko kanda panya maklovisi kutogwa kanako panya manzeza di matondo yemona bukumbo kila olemvuka kusambila ngakhala mutamuto lemvuka kitopila kana kanda ko waluto bambu kimbudu mkumbo kila mono diaka mbwene ke lubani ke kembote apangizama diambu litoko pange pasi vifetokele domingo tufetokele Jose Wanduka lutomalanda nzoluvonda kuna luwanda vo kuna zombo ya ilumbu ekiputuka kibobo kadi yakako endi ngamba taka boba vo yakako fiti mona vo toda parte de Angola todo mundo fala lingala será que lingala é de Angola? Lingala não pertence a Angola, é lingala kandinge toko mama di sengo moka mama ema kustatu siniriskeni nanga kasi ana utukili koko vilikuwa songe ndinge bata kikongo epangi sunda tezo mpuna ngina ana utukili kuna statu tunich mpoba ilangi kikongo ewa eto tuilanga kubata tufete songa ndinga zeto voto le bobe ndinga kimundele eto kuludingala ezongindo kwetotuka vamos perder Angola. Povo angolano, Lingala não pertence aos angolanos. Nenhuma província de Angola fala Lingala. Povo angolano, vocês já viram do sul que cresceram na Namíbia, na Zâmbia, a falar inglês na rua? Fala inglês e encontrar com alguém que não fala português? E eles falam, até a maioria do sul, falam a língua deles. A criança nasce, eles aprendem já a língua desde a infância. Povo angolano não esquece. Já a partir do Congo, nós se separamos. MPLA e FNLA já se separamos. Aqui estou a falar dos Congo. Luyambulanga ketalala mulanda lulanga kuna kitsasa tomuangana eto a Congo tomuangana ankaka yele kuna MPLA ankaka chiri sala kwa FNLA diambude ntimambi diambude kisonga keketo watu ankaka. Estou a fazer vídeo a defender o povo. Já inveja está a entrar. Algumas crianças já apanharam o comportamento de família. A seguir, Lulemvugal. Já a me seguir. A entrar nos documentos para estragar aquilo que estou a fazer. Mulando Linange, Iketo Diod. Iketo. Lulemvuga Fiote. A Pangizama. Diambu ito bobela, diambu di keto. Kuna kisasa amuanga na ankakaelo kuna MPLA kuna Congo Brazzaville ankaka CDF nela.
etsukani katulendele diogo kuba evata kifumu ngatu baba katolenda diogo uno efela amuanga na kavasala mutu ko kuna empela yetu diaka tole kuna yepeto abene mo kutubakile kifumu kansi nane tukele kuna empela katukele diaka enzola ko uno ambeni avitbaki kifumu enzimu zezomu za ukulu ele zao uno mkona ditu dinanga mukulu kamba ngini nanga vamos perder Angola. Muito do povo angolano não sabe da história de Angola, nem sabe que foi o Fromba Congo que começaram com a guerra de Angola, a guerra de libertação, nem sabe. O MPLA nunca contou, o cabo-verdiano, o Neto veio do Cabo Verde. O Neto saiu do Burkina Faso, o pai que era pastor. O pai vai parar no coso no Cabo Verde, onde Neto vai crescer com a bolsa da igreja protestante, vai parar em Portugal. O Neto foi utilizado para enquadrar-se no MPLA. Isso foi a razão pela qual o Neto e o Papai Simão Toco não se entendem. O Papai Simão Toco sabia da verdade do Agostinho Neto, que não era de Angola. É por isso a igreja Simão Toco nunca foi autorizada em Angola. E aí ele me amei. E aí eu me ama galusimbiko. E eu me ama moni sumba zo pasizama se putu. E aí eu me galusimbiko. E aí eu me galusimbiko. Hey, mano, paki konga uchonga. Hey, mano, Miami, yai. Hey, Miami, Yumazama, Kalusimbiko. Engolozama, tate kimene ngwa kikonga chonga nzila. Apani ke ngolozama yenzola. Hey, maibanga nzimbu zama ibanga kuputi nzimbu ze kanda zama. Ekanda diamlo lemvuka. Nina imwana mo yagala Mbuta Junior Bella Vista Kemena imwana mo yagala. Si elu moni se mwana mo yagala Mbuta kina kamona fiotiko osa asuka. Mwana nkaka onketo kuluanda keni nanga. Isa, hoje estou a falar. Daqui a pouco vou mandar a minha família para conversar, resolver esse assunto. Eu nunca falei, nunca discuti sobre isso, mas dessa vez Maguaya Vyokele Yegairo Kamba na uisa kunanzwama natuleka fulu mosi na ngenda kusalo emvungula kuyiko na iye mvungula nguza iye uyuma monanga munzwama yuma zembote zetalu otomisa kanda dyako ezozo pasizama ikulukamba bo sielu vutukila ya imvula mvula ifwene kanda dyama pene swa akembe bo tangu ifwene hey Miami galusimbiko yumayama eyayinzo nzwame mono na iye mvungula zivutuki kwa kunzo manu manda mpoba ngini nanga yayinzwamba na paike mono ninga isisa ngikunzo na kote kwakwe kwa kunzwama mono kinakoko yemvungula miyama kubuka ko ekwako ezozo pasizama emono itokokole baba nakale fuka za kulubaika lukambenza kendio na mutu kutopopo kingumba
Nankala mwana nketo vamo fuka kungina ngazawo baika. Kasi naleka fulimosi ye mono mudia winanga mvuata winanga. Sili nati mfungu to mona boyi moto nategi kasi fwana ko. Usa nata nzomvimbo kutukiri. Eya imvula kaimana ko. Kilonde le nuama ko. Kasi nswa ikele bingila. Poveremo. Dosua mako. Ndio na mwana nketo po kemena kakele kupani kako mambi kakele banga kabaika. Kabaika. Mono kuyetuke mono wakutsasula bongeye. Nakala zawo bandika. Na mona bo pisiki ni mosadisa. Isalwe banga ni mono. Idiamu di kupanga nge pasi sadise yatu. Idiamu di kundatisa nge nkanu sadise yatu. Lulemvu kafyoti pangizama. Idina po pangizama. Kwende tata kantima mbigwani ko. Pangizama. Diambu topo bilabo kuna zombo. Edo diambu di dingala luyeki. Mone kweno yaye mona. Obuile yaye mona kweno yaye. Obidi. Woo! Mandala mona kutala tende. Bueno, mona mama, obuile yaye mona kweno yaye. Obuile yaye mona kweno yaye. Kuna damu ifuile mono. Utuka, utuka. Wakikonga. Kumbudi yako sala di sala wakikonga. Fumuke mena. Kamba ikambe yatu. Tata. Luntaku muna, luntiku muna fani. Yemona kwenu yaye. Mono zombo ngini nanga. Nana lukufinga. Lukunde nkisiza giku zwama. Lupange mambi. Wena kuchile yuma zembi mudia edie fwe kage une mbazula. Mono kia mena ngini nanga. Kokola ikokola. Mkuna kwetu nyange meno kuna nzozeno kaansi kanda diama kisowa dioko. Ngwa lukungwa. Maukulu popo ipopa mo. Mkuna banjuri nanga ba. Nwatu kunkanga. Emonwe kia mena. Nze mkona digi na nzozeno mbwangu wani. Kena kifuile kunda kongine kandi ni kunzike mo. Mono kuzombu isiami ne mono. Kwa kukiziama kwa kuntotoke. Kwa kukifwanu ke mono. Tangu lusie ulu lukoti kulu eko ludibaiti. Uludifyoti. Lupegiri nga uludi nkaka tangu lukoti mukati moko mawali mabaiti. Kifwanu kwa kuntotoke. Yega kutikila diambu de bata. Edingala. Candingue tocou esto. Vamos perder Angola porque a infiltração de Angola daqui a nada. Quem sabe se João Lourenço é angolano não? Não sabemos. Levou quantos anos? 42 anos para saber que não, o Santos não era angolano, era São Tomé. Eu não disse. Eu dizia nos vídeos, patungani koikotu wako. Patungani nakota patungani. Diuka. To munatangu zeto. Fute mona po munapatwa vili sensinga. Musonge nanga kwa kukoti ko muno video pati. Ikabulu kamba mo. Waya ndi wele kota kuna patwa ngani waka fuidi ko kandini ko. Ikuluka mbabu we wakele kakele banza we nkwanga ngo kotele kupatungani tafuna kuntafuna andidi makwaya yokele ikuluka mbamo wapo bediamu de yala ku
essa pandemia vai continuar. Porque precisamos chegar até no mês de julho deste ano para fazer os 100 anos do Papa Kimbangu. E o branco está à espera esses 100 anos porque tem medo, não sabe o que o Yarancu vai fazer, o que o Culumbimbi vai fazer, o que o Poder Congo vai fazer. Eles têm medo. E essa pandemia não vai passar, não. Essa pandemia vai continuar. Estão à espera de 100 anos do Papa Kimbangu. Se nós continuarmos com Lingala, devemos parar com a Lingala. Lingala não é de Angola. Quem quiser Lingala, arruma as coisas, vai no Congo, Kinshasa, onde saiu Lingala, fica lá. Se são catangueta fazer Lingala, que eles arrumam as coisas, regressam onde vieram. Quem que Congo deve escolher? Que Congo é a nossa língua. Eu falo português. Agora Lingala não é nossa. Se continuar com Lingala, vamos assustar. Um dia já não haverá angolano, mas haverá zairense em Angola. E não esqueça, o dia que o zairense, o congolês vai conseguir Angola, ocupar tudo em Angola, vocês vão virar escravos. Os que sabem a história de Angola, será tarde. Porque muitos de nós que não saíram não sabem a história de Angola. No Imperial, há 20% dos angolanos, 80% são estrangeiros. O problema deles estão a mandar em Angola, onde encontra-se o angolano na terra do angolano. Kuna zombo kamukala boba kandumba kikulu. Não, kuna bota de maquiese kakukala ndumba ko. Boba kikulu, kasi kuna zombo ndumba kikulu. Isso. Tate mono. Mama manzambi kwetela diotamba. Imwana zomjoyo kemena. Rive kono. Imono ndioyo. Unu. Kiese kuna zombo. Kiese kuna. Numbo Kembote. Petit Bokis. Kumbu champion. Anikule. Ciao.